Kuble shibunya piba ro ki perlo ki ba pej ya kanika video. Te ya kanika video ngalas nak nang na benta ki tu ki parakasi ki ba syam jing masno thu ya kaktin pareng. Om na benta ki tu ki parakasi ki bla nang start bat ki ba syam hang bha ya kaktin pareng. Te hang ne ngin ya pej ya report ki ba menta kasni ka shipotorik April ar hajar ar phau. Kabla update ka por prabaji man step. Katkum ka report ngiyo iba aspa ispoteli ki ribet ki dawlan ke bla syakta haunu COVID-19 na new coronavirus. Naki aspa ispoteli ki ribet ki dawlan santeli ki ri ki bla syakta jur haunu COVID-19. Kita kide kari Amerika, ka Spain, ka Italy, ka France, bat ka Germany. Kini kide ki santeli ki ri ki bla syakta jur haunu COVID-19. Katkum kani ka report ka bamenta ngiyo i baki bri ki bayo iya kani ka jingpang coronavirus kalakot syaka kan riulak san hajar arspa anyo penyongut. Ki bayap kan laip san hajar anyo spa san phuwaingut. Ki bakot na kani ka jingpang lai lak san phanriu hajar kan dai spa arp san ngut. Ki bri ki brangdon hapdeng ka jing syak sumar kalong khatwai lak lai hajar sau spa san phaprangut. Kani kadai ka report na barok ka wai ka perthai te tangban sipen kan mau katkum ka report ka bamenin ha ka por prabaji step la update ha ka tuka katanat ka koi ka khya jong ka sarkar India ka Ministry of Health and Family Welfare niyo i ba kibri ki bayo ya kani ka jingpang coronavirus kalapoi kemba san hajar nyospa live sangut te hang ne ngin ya pa ka report ka badai menta kasni la update hakapor prabaji step hakani ka website jengka Ministry of Health and Family Welfare Government of India. Ngiyo i baka jing syakta jeng uni coronavirus hapo Andhra Pradesh kalapoi syaka laispa sapu prangut Andaman and Nicobar khatbaingut Arunachal Pradesh iwai Assam arp khandaingut Bihar live khandaingut Chandigarh khatprangut Chhattisgarh shiphangut Delhi nyospa arphongut Goa nyongut Gujarat arspa asaphuwaingut Haryana shispa andrep khandaingut Himachal Pradesh khatprangut Jammu and Kashmir shispa san phaprangut Jharkhand khatlaingut Karnataka shispa praphuwaingut Kerala laispa san phanyungut Ladakh khatsangut Madhya Pradesh arspa san phandaingut Maharashtra shi hajar laispa andrup sangut Manipur arngut Mizoram iwai Odisha sop sangut Pondicherry sangut Punjab shispa iwai Rajasthan sauspa andrup laingut Tamil Nadu praspa live sangut Telangana sauspa sapu arngut Tripura iwai Uttarakhand live sangut Uttar Pradesh sauspa ishpangut West Bengal shispa khandrungut Ladangi khainlang lane khain kalum na barok ki jala bat ki dawlan non ki bla syakta haunu COVID-19 kalapoi kumba handru hajar sauspa khat arngut katkum ka report ka bamenta kasngi ki badang don hapdeng ka jing syak sumar san hajar nyospa khandangut ki bru ki bakot nakani ka jingpang coronavirus san spa sangut kan thup iwai ibadaina Manipur ki bayap shispa khanap khandangut te hang ning ya pe ki santeli ki jala ki bla syak tajur haunu COVID-19 na nu coronavirus ki kita katkum ka report ba menta kasni hakapar prabaje nyo i baka Maharashtra ka nang kiu na kajing syak ta jong uni coronavirus ki bapang menta kalapoi syaka si hajar laispa andrup sangut ka Tamil Nadu praspa live sangut Delhi nyospa arphongut Rajasthan sauspa andrup laingut Telangana sauspa sapu arngut kini kideki santeli ki jala ki bahap hapo India ki bla syak tajur haunu coronavirus
kat kum ka report bal update hadu menta kasni ngio I sa stang lai teli ki jalak bidang lai nakani ka klam kata ka Meghalaya, Nagaland, Sikkim kini kide ki lai teli ki jala ki bidang lai nak klam ki bahap hapo North East ti habang ipen yaka jingkiu jinghiar jong kanika coronavirus kat kum ka report bala update menin hakapor prabaji step ngio I ba ka jingjok pang jong kibril ki bahapo India kelapoi syaka san hajar nyospa live sangut Henry menta kasni kalakiu syaka Henry hajar sauspa kat arngut kat kum ka report bala update menta kasni ka 10 April ar hajar arpau hakapor prabaji step haka website Ministry of Health and Family Welfare Government of India te tang kini khuble shibun